Imana mubizaniye abaririmbyi Imana ibongera amavuta mu izina rya Yesu. Amen. Ngora Kiswahili siku mingi misi niishi siku mingi. Amen. Haezi misi niishi prema Dimashe yewe siku mingi. Amen. Wapfuye kwa Mungu yamaze kubona. Yesu ashimwe cyane. Rero dushimira Imana kubwawe, dushimira Imana ko turangije ukwezi neza, kandi Imana murabizi Dimashe yaduhaye ukwezi kwa kabiri, ni ikimenyetso cy'uko nawe wabonetse uyu munsi. Mbere gushima rero, ngo nanjye ndashimira Imana mu kwezi kwa kabiri. Imana yarandize, yagiriye neza, no mu mufuko byaragenze neza. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Muzakwame mubyibuka naho profeta atabivuga ngo wanyuma w'ukwezi no gushimira Imana hashimye bake uzashimira Imana. Warose miliyoni 10 nivyo waratanze kigira 10 cy'imiliyoni, miliyoni 10 no kugira 10 waratanze kigira 10 cy'umiliyoni, waratanze undi miliyoni muri partenariat, ariko uzabonde n'ibihumbi 100 cyangwa 50. Yesu ashimwe cyane. Gushimira Imana, ugurire agafanta Imana. Yesu ashimwe. Amen. Tayina agafanta ndamushimiye. Imana irabifana. Imana irabifana kandi irafungura irambara. Ubu rero mu muco ni byiza gushimira Imana. Iba yakomeza ukwezi kose kandi bari kurwanira intambara zitandukanye, ingwara zitandukanye. Hari abantu bumvishije babaye grippe baca babirukana aho baba bakabirukana. Hari umuntu yaba mu muha hariya sinzi ko ari n'ihema ryo mu muha, baca baramwirukana kuzagaruka wakize, kubera ahantu babateguriye inzu yo kubagaburiramo irikirira bita ivugizo ambare ku kirimba. Iyo nzu ngo yaruzuye abantu bamafise apeti, ariko udafite apeti udafungura baca bagushyira ahantu kugira ngo bakurabe ko apeti yagaruka. Yesu ashimwe. So rero wabishimira Imana, ibyo gushimira Imana, ibyo gushimira Imana. Imana igira neza, iba yarakurinze, yakugiriye neza, kandi kiriya kintu nababariye tukwiriye ngwara nko kupatikaza yavuze
iriya ni dayimoni, iriya ntabwo ari indwara. Wishyize mutwe ko ari indwara yaba ari indwara. Nabibabariye nugenda kwa muganga urwaye gripe, mu mubiri hari ikintu bita amaglobule blanc cyangwa n'abasirikare bo mu mubiri. Igihe ari evirisi iyo ariyo yose imuteye ikigwiza ikintu bita amaglobule blanc cyangwa ikiduza abasirikare bagwana. Rero bariko baragupima babona ati umubiri hari igipimo cyaduze, abasirikare bariko baragwana bagaca bakubonera kurwaye iki kintu kandi atari cyo. Nawe mu bwenge bwawe ugaca ugira ngo yo nagwaye. Ntabwo wagwaye. Kandi muri aya mezi kwa mbere no kwa kabiri agahweka karagwira, karagwira. Niyo mpamvu rero ntugire ikibazo. Nzi abantu babiri bari bavuye hanze, bazanywe dayimoni, bayifisiwe dayimoni, barashika mu nzu haba nk'abantu 20, baragwana mu nda, barasomana, baragirane. Bukeye bagenda kwipimisha, bagiye kwipimisha basanga bose bararwaye. Baca bose babashira ngaho bavura babandi, ariko nta wanduye muri abo bose, nta n'umwe yanduye. Ni ikimenyetso cy'uko mwe mwasomanye, muragwana mu nda, murasangira ibyo kurya. None ari umwana wawe wareka kumugwa mu nda, wareka kumusoma, ari umwana w'imfura, bari maze imyaka mutabonana, urareka kumusoma nda, urareka kumusoma. Yesu ashimwe cyane, amen. Kandi bishimira Imana. Aba UPC abubatse baracyasangira isho kimwe, ntabwo bagize za metero 5 zibatandukanye, kandi ntibagwaye. Mwakubera amashimisha Imana, kandi ntimwagwaye. Byaca bisaba kuba ikindi cyumba, none inzu y'icyumba wamaze kubigabura hakaza ibyo, waca wubaka ibindi byumba kugira uzaheze icyo cyumba urungikamo umugabo cyangwa urungikamo umugore. Ndumva ko byaba bitwaye igihe kirekire. So rero ugira ukwizera, icyo wifuza ko kikubako nicyo kikubako. Wifuza kurwara uragwara, iyo dayimoni yakuzako n'umwuka urawukwega akuzako. Niyo mpamvu rero ibyo tubishimira Imana. Ibyo rero turabizi, twarabibonye. Nagwaye ku karorero kabaye mu kwezi kwa 12 ntibigeze bagwara, abo bana ntibigeze bagwara. Kandi mwumva bararamukanije, baragwana mu nda, bagasangira byose, bakarenga ya mabwirizwa. Kandi dushimira Imana, amasengesho twagize yarishyuwe, akaba twavuze karashikiriye. Igihe hateye ibintu by'ibyoherezo nabo bari 99% n'abashinwa bakora iriya migera kubera baba bashaka kugaza. Ubushinwa bushaka kuba ubwa mbere ku isi. Ni politike rero y'abazungu kugira bashyiraho amategeko. Nari babariye hari ikintu bamaze gucreya, sinzi kubyibuka. Banki Mondiale amasoko barayabomaguye y'Ubujumbura, sinzi ko babibonye wowe ngere bwavuke. Amasoko ya Kanyosha, Ruziba barazibomaguye kugira ngo bubake na Nyakabiga Jabe barayabomaguye bava gutobahiriza amafaranga. Udukeneye bubake ngo amasoko ngo ari kw'imiryango, ku buryo umuntu azinjira ku muryango azamanza gukaraba ku muryango, ku buryo umuntu azagenda gusoma tuzamanza tumupime, tumushyire ko igipimo kiriya kigira turaba ubwenge bw'uko bukora neza. Niyo politiki. So rero ibyo byatanguye kuva kera. Muri ayo masoko ntiyugaye, harugaye ayo masoko. Ntawe uragenda muri ayo masoko yarara, ntawe warinjira, uragenda kuri Kotebo. Kera amasoko yabara inyuma y'abafunzi. Rero ni politiki y'abazungu kugira ngo bagire amategeko. Bazagera n'igihe bagira pasiporo imwe ku isi yose, uzunguruka ufite pasiporo imwe ku isi yose. Bagira ikintu bahimba rero. Nabibabariye ubundi kwa muganga malaria irahitana abantu batari bake, haba mu Burundi cyangwa ku mugabane wa Afrika. Kandi nakubariye iminsi yose kuwa mbere, buri amavuriro yose aratanga raporo. Narose napimye abantu malaria bangana uku, nasanze abagwaye malaria bangana uku, nasanze abangana uku. Ntabwo turabyumva ku mateleviziyo mwirinde mustikere, gukoresha mustikere, gukura amazi y'ibidengeri, ibintu bizana mu bundi biki. Ntabwo twabibonye iminsi yose. Kandi numva raporo itangwa buri ku munsi wose wa mbere. Ukwezi kurangiye ureze itariki 5 utaratwara raporo y'abantu wakiriye, abapfuye, abagize n'ababyaye, byose abantu wakiriye mu ivuriro, mu bitaro, ureze itariki 5. Kwa muganga hari ikintu bita SIS, ni système d'information sanitaire. Ibyo ni bwiza kubikora, ubu bitanga kuri telefone. Amadona akabahari, igihugu kiba kizi abagwaye malaria n'aba, abapfuye n'aba, ababyaye n'aba, byose ubifise. None kubera iki wagenda ku maradiyo utangaza
ubu dushimira n'icyubahiro nyakubahwa ubu bushikiranganji w'amagara y'abantu ubu afite umwanya wo gukora ibindi ikuja ku maradiyo yawe usigurira abantu ngo twapimye aba none ngo abapimye ntitubizi ko turi mu isekeza ryo gupima ibyo turabizi sibyo none niba ari wowe mwese tumuhereze mwandikire kuri interineti kuri mail tumva twapimye aba n'ibi bikoresho byaheze turungikira ibindi sibyo none twebwe jedi nka profeti kumbarira kunangariza kuri televiziyo ngo urumva ngo byageze ku nuko GPS reba ntacyo byafashe ni profeti we byagufashije babikubarira nuba kubarega mu kanyosha bapimye abantu 50 handuye babiri we bigufashije we bigufashije ufite mukamwiki uburyo ngo kamwiki bintakariza ingufu gusa ntacyo bumuka ntarasubiye ari guhaye itangazo je nakumva yagira tubiriza ku bantu bose bo muri UPC cyangwa abana nimugende muyandikishe muze ndabahakaze yewe abumva cyangwa mukabitanga cyangwa mu kibiro bitanu sibyo none tuvugisha ukuri hari amakuru ukuri guhabwa n'amakuru bwiza kuyaha ababwiriza kuyaha amen amen ibyo twarabivuze kandi tubishimira Imana n'igihe cyo mu matora twaravuze turahanura turabibarira kandi barabikurikije amen amen rero no tubishimira Imana ko byagenze neza mu izina rya Yesu amen amen rero turi ku munsi mwiza umunsi w'ababyiteguriye n'umushuzo abazanye umushuzo turabasengera no mushuzo twavuze kuva mu 12 namo wa 2 3 4 5 ni byiza kubikora ariko mbere ko dukomeza sinzi onesifora mu muhe microphone avuga iminota 3 hari message Imana yamuhaye ejo bari abanyeshengero hama dukomeze iminota 3. Haleluya. Bashimye cyane. Ndaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Pasiteri yari yavuze cyane ati umuntu ataza ku ihema arahomba cyane. Haleluya. Kuko niba ushobora kumenya ubuzima bwawe ko bwifashe, imibereho yawe ko yifashe, kuko twese dutabiye ko twamaze kuremwa nayo atabundi buzima yaba twabaho cyane uko byagenda kose ko tubwirizwa kubaho kubwohoraho. Haleluya. Ndashaka mugize amen. Amen. Haleluya. Amen. Kuko amen ntivuga wapfuye, ivuga umutima uriho. Amen. Amen. Tugiye hajya mu bitaro tuzabusanga hari abifuza kuvuga amen bidakunda. Ariko bamaze gushika ngaha anye ufise uburenganzira bwose bwo kuvuga amen. Haleluya. Amen. Urakoze cyane. Nuko Imana ari icyo yashyize ku mutima wanje ngo twari kumwe ejo narashoboye kubashikiriza iyo message n'uwo batashoboye kuza ndabashikiriza n'ubundi kandi Haleluya. Amen. Imana yarashikirije yuko ikintu cya mbere yafatse ku ijambo amasezerano azanwa n'ibikorwa. No kuvuga atabikorwa nta masezerano agira gute abaho. Haleluya. Amen. Uyu munsi umuntu atashoboye kuza ibintu biramucitse byinshi cyane. N'uwo bari karakurikirana Arbe TV ari karahomba cyane ataramenya yo gusikigo. Haleluya. Amen. Yaraduhaye ikimenyetso kijanye no munsi aratubwira ati raba mwitanguriro kabiri bera ku murongo wa mbere ushikana ku murongo ugira gatatu ucuraba uyu munsi ingene umeze. Iravuga iti tahura neza ubwi wawe ntubwire mugenzi wawe ni wewe nyene naciye kuva uvutse utugana ubuzima bwawe ushikane uyu munsi. Haleluya. Amen. Uce uharura ibyo yagiye kurenganya, ibyo yagiye kuzigamira, ibyo yagiye irayisaba iguha, ibyo yagiye